zifen. Io là, il se testen à Vugalevian de Seznek. Seznek a kemener zo deut en dro deus Paris. Deus vet un droiad de Paris, pro Gwen, in deut en dro, hag penaos kemener zo deut da genta, gant an tren, a Seznek oa ton gant an auto, me divertor, hag kemener zo deut gant an tren, hag nem gavet e ti Marie-Jeanne, hag komanset d'ober al leiz da Marie-Jeanne. A Marie-Jeanne neus la Réunion non neus ket c'hoant, hag ken inervet e oa kemener, neus kemeret tamm houarn hag neus koet vaiben. Hag eo ennem zifen e gise, eniche lazet kemener, a viche be lazet neue e Montroulez. An hini a lar an drase, yo ar mab bihan, neus klevet gant e dad, eo bet gise. E dad noa 9 vloaz pe 10 vloaz da marise, hag e dad a oa c'hoari baz ar porzh, hag neus klevet trouz baz an ti, oa bet am chikan da tout, hag yon lar, me zo deut en dro bar ger, hag meus gwelet penaos eo an den a stenet war a l'eur. C'était ar sekret famil. Hag ar sekret famil se, a zo bet difennet gant ar vaouez deus France 2 ie, deus kepelzo, a zo et davel diskenidi Seznek 2 an tuse, evit lar e an dra hepe, daou sonjal, ma lakez an hypothèse se dirag ur barner bremañ, da larede e zeus klevemeus ma mab ma zad kous a zo maro du bopelzo klevemeus da 9 vloaz e neus gwelet un den a stenet baz ar gujen a tout, marteze yo kemener, penaos ur barner a vremañ, ar el digemer an dra evit advelet ar proses. Setu kuden affaire Seznek. Un affaire rocambolesque qui est lazet et gant ivreur Louis. Ivreur Louis a oa chom et maner plourivo a zo ae, kichen ar ster, a Hervé, le juge Hervé, Louis niche kavet, Louis a oa o veva duon gant ar vaouez, hag petra zo bet, enfin, niche kavet Pierre Kemener, barz gwele ivrek. Setu inervet an den kemeret ar fuzul hag tenet war Pierre Kemener. Evel just gwellariz, se zo barz detektiv, se zo... Voilà. Se oa doare, an doareo, bezo bet lerioù war an drase. Alors, bezo bet lerioù o laret e oa an drase ar virioù. Gwellariz, en affaire, neus roet bouet d'an dut, quoi. Setu bezo hypothèse-oual zo deut, mais bezo eo et kemener en em guzor baz an vro estren. Bon, se zo ar blaken a oa gwechal barz iliz André Neve, l'er o chom, hag ar blaken zo bet istrujet. Den ebet ne gwez da proui hag yo et bezo un an no a skrivet ar barner o laret e oet davel i vestres e Londres, an inial o laret e peguer e an vez etud e Vrogembre e oet da Vrogembre, an inial o laret e oet da Belgique, a bezo lodal ala d'an Amerik. Voilà, setu den ebet ar el proui ditra, avel just gisemañ, bezo un an memeus neus laret e voa e ne nazil a rezot e nalge. Voilà, bon. Setu marvad noz kaet ur kemener a oa sod en alge, setu... Un hypothèsal la eroaz a c'horf dibennet kavet bar Sion les Mines. Sion les Mines zo e tre roazon a naonet. A Sion les Mines, l'er zo menglechou, zo bet kaet ur c'horf dibennet dres d'ar mare ma oa Seznek o tont en dro d'ar ger goude o droiad pa Paris. Setu evel just zo betud o laret aze neus kuzet korf kemener. Da larede, digasen neus a c'horf baz an auto, a neus ede deus gret un droiadek hag plop,
tolenio bars veng le skous bar sur les mythes. Et ben juste au bet leo va andrasser i. C'était une bête au gwez a prou nitra, pegur neve ket kaet na pen na nitra hag a c'horf zo bet kollet di bropelse. C'est une lodal deus laret c'helfeie ne zistruget kemener, bez o real ala yoet da vannar barz manati klos rual, voilà, bez o an al ala yoet da zone hag be laket barz ti a rezo de bennak. Un dra zo sur kemener a zoet divarvel, a ze velez war an tu klei penoz registre a Rusul Saint-Sauveur et Rusul Pares, l'air y skrivet absent, kemener Pierre. C'est tu chomaraï aiguissé, pas de meur à vis, betek a penoz en assise, figure en assise à l'aro, et b lazet. C'est tu a beneué, une doire juridique, me semble, et b lazet. Voilà. Cette et daouvil c'hwer ne pas le branchu ne goulenet vichat velet ar process à répondre aux obéis non dans la RD Denis Sesnek a zo ae a zo trist et vel just figure assez zo stourm et vues hag ne que de ben deux édoles. Aze ve gwelet bezos bern kameraiou a tout bern tut tro drodeon avec gwelet ar gwenadu. Perak, peguir et eus kalz tut o deus kemeret i stourm evit hag laket i stourm ar